has a folk on here and some class coach diaba what the 5 rules aba was has a folk company 40 min this wa adwuma no wajai and now see new king new law number 1 Slavko Matic was so about Ghana almost a Ghana players ade ba ko bo pepa sa jama no anytime kura jama na what bass mo na 15 ne has for player bi obe hu sa wo jama won kan team ho bi otomo ko boboro a no jama ye team dindi wo radio ti ayi enwum bi ati wo som nya na ba jama tuatu bi aso eno ene de etie afi so ye ko camp a we play obe select team no kakra bi ombe bo na reserve for no team ni nyina enko camp ye frɛ physiotherapy backroom staff ni bo ombe hia mo stadium mo ma camp di oba we fifi no aba PR no mo ne ho ama nyina mo mehwe ewo team ni hotel ho mo hia wa car sport ni pon bia ko ni fie nkoda kwate so teno ne de aye ode atodwa enso ho no mo it apart from technical team ni playing body mo amaka nyina obi ama ho bi eno no enso board member obe na board member bi te bass mo hey obi ama ho you na team ni wura to gbe kura ma ho chairman to gbe ne tua o ka o well waso mu tu kwan adi ba mu du be bi mo agina o kwan so yes obi esi kwan so ensuo bi ho enti mbesi anante bass no sesa mo tena bass na bass twen so sa service hu no ono ompa bie hu ne ebe bie be kwa na obi ekita nsuo na opetepete wa de nsuo be gu ne so obe hwe so mu a has coach match o de mni ma petepete nsuo akọ dressing room ne be yi ne ma ni na akọgu akoto agu number 3 number 4 if I told or say concentration okaso obia na obia na obe ko obia room be ba na mo tete hodi nkoma a we you afitim ne mo chairman ne ma o keke ni ade boy yes I know say nsem so isi ete se ka se bus ni to 3 o'clock na se bus ni to say twim ye nyina yes se obo ha hu se oba yi omo kwa na obia be join bus no wo se me teka so it is ye ko Cape Coast there me ma eti yedu kaso na ma fro bus da bi ye nyina ye kwa ye ma me fa wo kaso o ti kaso abra ye nyina ye nko coach boy eti rules and regulation na match e dia todwa e wo